Obóz Całka, Krykowa Banka, Nowa Gorica, Nowa Ljubljanska Banka, Agens Nova Gorica, Cime Gorizija, ter Telekom poslovna enota Nova Gorica. Pravkar so nam sporočili, da je zanimanje za današnjo tekmo ogromno in kar precej ljubiteljev odbojke bo moralo žal ostati zunaj dvorane, kajti leta je zelo polna. Ob 22. na televiziji Primorka. kategoriji bil proglašen tudi za najboljšega igralca Evrope za leto 96.
Così statistica Enrico Ciardo, l'11 minuti fa Jose Carter, il 20 Radovici Roman Strucker, 30 delegat Emil Kulik Ustri Slovenije. Kapitan Razlajtone iz Modene igrali številko 8 Marko Brači. Kapitan Stanovica igrali številko 3 Dejan Kovic. Razlajtona komunicirati u 30. Številko 5 Fabio Mulo, 8 Marko Brači, 9 Baš Vantegor, 10 Luka Cantagalli, 12 Juan Carlos Guminiti in 14 Andrea Gianni. Eko Lironci, 6 Jasmin Čundulić, 7 Borekin Šovica, 8 Igor Činoči, i 12 Samo Miklaus. Prvo igralec številko 5, in sicer Fabio Mulo. Uspješan Lokonstov izubili druga točka, Vlaković. Prijava servis za Karlice, jedan Igor Šivočić. Uspješan napad gostov, servirao Marko Brači. Uspješan blok igralcev iz Modene imajo ponovno servis. Servira igralec številko 14 Andrea Gianni. Tudi veže še jedna menjava, tokrat bo serviral Eko Lironci. Četvrti udar. Treća točka
Luca Cantagalli serve Banauta za evropske prvake. Servira u prav tako Luca Cantagalli. Campion Burno servis za Patra Mantegora. Serviamo con i calci del Coppi, Campion Burno. Ostaje pri vodstvu 3-2 izvješćeni autovi Modena Živila i Goršivci. Tutti in scena veniva. Giocavino l'auto, 70 točka za Lazda i Brno, 4-2. Serviamo con Paolo Nicklaus. Peta točka za Lazda i vodi 5-2. Zadaka domaćih igralcev i 6. točka za aktualne evropske prvake. Obenem tudi prvi timeout na srečanju na zahtjevu trenerja Salonita Dragutina Šukerja. Giocavino l'auto, serve Banauta za Salonit, servira Gregor Jenocci. Scena mediala, dokrátko servirao igralec číslo 12 Juan Carlos Cominetti. Servira Jasmin Čakurić. Baston de Gorin scena mediala. Servira Luca Cantagalli.
Ponovno, Van de Goren, 7. točka, 7:2 za Daytonom. Sedma točka za Italijane ki vodijo 8:2. Uspješan blok Daytona i 9. točka, 9:2. Menjava u vrstah satelita u igru pripravlja kapetan Dejan Vukić, a klopka Igor Jerovčić. Van de Goren iz 5:2. Ponovno servira Luka Cantarelli. Šesta točka za Moskvo iz Modene ki vodi 11:2. Giocare auto, servire un Van de Goren. Dejan Vukić. Servira Boris Zulica. Lookout in service ponovno za Italijane, Fabio Mulo. Uspješan blok Daytona i 12. točka, 12:2. Uspješan blok i 13. točka, 13:2. Menjava u vrstah satelita u igru stopa Tomaš Cijel. A klopka stavlja samo Islav. Marco Bracci.
mjesto. Uspješan napad kod Karola Kominitija, derbi ponovno za Italijane. Točka za Lazbekiona iz Modene i u prvom nizu po 18 minuta igre smagala s rezultatom 15-6. Giovani dall'auto, scena segnalato per servire al Tomas Stier. Kada ga uhvatim cijeloga i samo do pola. Dokrat uspješan napad, Majka Montevorne servis za Lazbekiona, servira Karola Kominiti. Predao ga Žoga, servirao go Jasmin Čukurić. Druga točka za Karola
So team in Shane Ameniava, Stoker servira Mike van de Goor. Ostaje privod Boris Ritas, a proti servira Boris Zrejca. Fabio Mullo. Uspješan napad, Marko Vraćijan ki bo tudi serviral. Jopaus, servis za aktualne gorske prvonke. Juan Carlos Covinetti. Shane Ameniava, servira Pablo Jasmin Čukulić. Giocatori toccato auto, servizi Maia voglio i gauzi in Modene, Solieva i gauzi in Modene e Luca Castagali. Shane Ameniava, servira Naga Kessler. Marca Branci
assistant visitor Marco Bracci. Uspješan napad Italijana, ostaje privod Bulgarovica 6 proti Sergija Andrea Melani. Sergio con Mike Van de Gogh. Sergio Fabio Mulo.
5, Protinit serviera un campo Marco Bracci.
João Menotti. Ostaje pivot Ultralinka, proti 3 servira Tomaš Filoš. Toga servirao Andrea Gianni. Serena Gregorio Rossi. Și înapoi ostaje pivot Ultralinka, proti 3 servira opako Andrea Sartorecki. Draga Pezer. Presto il service con una italiana, Basta Segor. Fabio Mulo. Uspješan napad Italijano, vjerovao kapitan Marco Racci. Četvrta točka za ritorno, opet statuti, prvi timeout u drugom nizu na zahtjevu trenerija Salonita, Dragutina Šoperja. Marco Brazzi, Ostaje pri rezultátu 9 Carolina Riviera
Servirà Andrea Gianni. Scena mediata, tocca a serviera, mancano 8 minuti. Tocca da Goldstein per scelta, centro di difesa. Dall'alta intorno, D'Angelo Pideltero. Del centro di Teta, serviera Sava Pesel. Scena mediata, Bas Mantegor. Lockout, il terzo alla volta in alti il Modene, Marco Bracci. Tomás Fior. Gioco di Lauauto, serviera Andrea Gianni. Bastante gol in scena mediata, sopra il conserviero mancano 8 minuti.
de gol. Drugą osobę poznał Igor Simonski. Popraceniowa serwis za europejskie formacie. Serwierał go Marco Gracci. Andrea Gianni, serwis ponowno za igrałcy z Modene. Andrea Gianni podwójnie serwierał. Osma Polska za Italiane, 8-12. Uspieszny napad zamknął, serwierał go Juan Carlos Guminetti. Dal gol in diretta touchdown lancia il comando dentro di Ghana. Andrea
20. Marko Brančić v faulu in 10. točka za igralce iz Modene, 10-12. Ponavlja servira Andreja Castreti. Blok, 11. točka, 11-12 je rezultat, obenem pa še drugi tek. Še prej menjamo v Carolinca, v igro prihaja Etijan Berlot, na blok pa Igor Milci. Scena vediamo Carolinca v igro se vrača Igor Šimunčić iz igre odhaja Etijan Berlot. Servira Bas van de Voort. Blok Italijana u rezultati iznenačeni na 12-12. Scena točka igralcev iz Modene in to prvič v drugem nizu tudi Kovenci, 13-12. Točka za Daytona in prva zaključna žoga za zmago v drugem nizu. Tomasz Kiel dostaje trójkątku, dostał 13-12, servira Wojciech Zurica. Ataka domaćih igralcev i druga zaključna žoga za Daytona. Fabio Budo. Treća zaključna žoga za goste iz Modene, dokrat je servirao kapetan Marko Brančić. Predolga žoga in servis poravno za Carolinca. Tomasz Kiel.
Bartko, 15 roki 13. Drugi list je trajao kar 47 minut. Trenutno stavio Izik je 2 proti Čuković, Laža i Tone iz Modene. Zajebano snijemat treba. Uśpieszny napad gąską, ostatniego Laża i Tone Zenokowi przebierał Andrea Toni. Bardzo ładny gol Dwąsowicz. Nome del numero 6, però il Četvrta točka za Laža i Tone i vodeći Protinić. Obenem patili prvi time-out u tretjem nizu na zahtjevo trenerja Salonita Dragustina Šuperja. Za Salonice vjerovo Gregor Jeročić. stanno conducendo per... Gioca con la Costa, servirà Juan Carlos Comuniti. Andrea Sartoretti, peta točka za Moskvu i Budre, 5 proti nič. Dobro potrебirao Jasmin Čuković. Scena mediana in gioca con uno dai europee prvanke, servira Andrea Sartoretti. Marko Brači, 6. točka za Moskvu i Budre, 6 proti nič. Menjamo Laža Salonita u igralskom Sabornik Klaus na klopom Pavila Draga Peter.
station Costa Rica, prima con Feliz, servirà Salmo Vitlau. Bas Ron de Gol. Lo costa oltre la prima con l'altra Italia centro servira Fabio Bullò. Scena toczka za następną zgłoszenie wodzi Silvia Krotynicz. La battuta. Marco Gacci. Così la palla nelle mani Andrea Gianni gioca con la 1 da Grauzi Udine. Andrea Gianni che distribuirà. Questa è una fatta, Andrea Sartoretti, arrivo Juan Carlos Cubiretti. L'altra icona in cielo della piega, l'altra icona in cielo Scena veniva service dall'outside 1, Andrea Sartoretti. la ricezione questa volta di Sirk, quindi si è fermata.
Schöne Projekte, Proteine, Italiane, Token, Van der Goal.